Rayon Siporo yacu burya n'ubukombe, ikipe y'abanyarwanda burya n'ubukombe, turabakunzi bayo burya n'ubukombe, mu bibi no mu byiza burya n'ubukombe, ngwa y'imama ndaraye. Rayon Siporo cyangwa uyite Murera, ikipe imaze guha abanyarwanda muganura nyuma yo gutsinda Gomari ibitego 2-1 ku mukino usoza irushanwa rya Sekafa Kagame Cup. Ni ikipe ikomeje kwandika amateka mu Rwanda ndetse no mu mahanga, akaba ariyo ya mbere mu Rwanda yegukanye irushanwa rya Sekafa Kagame Cup mu gihugu imbere, yaranaritwaye rivanye hanze y'igihugu, aho yaherukaga kuryegukana mu mwaka w'1998 rivanye muri Zanzibar. Rayon Sport ushatse wayita Murera, ikipe y'abanyarwanda, ikipe y'Abikira Mariya, ikipe y'igikundiro cyangwa uyita ugushaka. Gusa fata ko buri zino uzi ko baha Murera rijyanye n'ibigwi byayo byiza ndetse n'intsinzi. Mu bukene, mu bihe bibi ndetse no mu bihe by'ibyishimo, Rayon Sport ntigitereranwa n'abakunzi bayo. Ibyo bishimangira urukundo n'igikundiro n'ibigwi bya Murera aho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka turebana mu mateka n'ibigwi by'ikipe y'abanyarwanda Rayon Sport, Murera, igikundiro, ikipe y'Imana, ikaba ikipe y'intsinzi. Njye ndi Ntwari Arsene. Rayon Sport ni ikipe yashinzwe mu myaka y'1960. Amateka menshi ahuriza mu 1964, gusa benshi bavuga ko yashinzwe mu 1968 kuko ari bwo yemewe n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Ibyo bisobanuye ko muri 1964 Rayon Sport yabagaho ari ikipe itemewe, gusa ikaza kwemerwa mu 1968. Yashingiwe mu cyahoze ari komine Nyabisindu muri prefecture ya Butare, ubu ni mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Arabemera ko Rayon Sport yashingiwe ku ishuri rya Kristo Umwami Nyanza, gusa benshi babifata nko kuryoshya inkuru bimwe mu biranga abafana b'ikipe. Mu 1930 ubwo umupira w'amaguru wavukaga uzanywe n'umwami Mutara wa III Rudahigwa ndetse n'umupadiri. Muri icyo gihe rero nibwo havuze amakipe menshi ashingiye ku mitwe y'ingabo no kuri za chefferie, ayitwaga amaregura yanakinagamo n'umwami Rudahigwa ndetse n'amagaju yo mu Bufundu umutware Rutaremara. Gusa nyuma y'itanga ry'umwami Rudahigwa mu 1959 amakipe menshi yagiye asenyuka andacika intege. Gusa nyuma ya revolution iyi ngiyi yasize yemeje ko ubwami buvuyeho akaza Repubulika, hatangiye kuba amakipe ashingiye kuri za komine. Icyo gihe byari ku itariki 25 z'ukwa 9 mu 1964. Icyo gihe rero nibwo umurwa mukuru w'u Rwanda wavanywe Nyanza ujyanwa i Kigali, ari nako amakipe mashya yaje kuvuka agasimbura ya kera yari ashamikiye ku ngoma ya Cyami. Bijya gutangira haje kuvuga ikipe ya komine Kiyovu muri Kigali, ikipe ya komine Nyabisindu Nyanza ndetse n'ikipe ya komine Mukura ya Stilda muri Butare. Gusa iyo kipe ya komine Nyabisindu ntiyari ifite igikundiro. Ibyo byaje gutuma muri 1964 uwari perezida w'urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Repubulika y'u Rwanda Murego Donat ashinga ikipe nshya idashingiye kuri komine ayita Imirasire. Iryo zina ikomeza kuryitwa kugera muri 1965 ubwo umupadiri w'umubirigi witwa Arno wari umuyobozi w'ikigo College Kristo wa Nyanza ayise Rayon Sport. Muri make izina rya mbere ikipe yitwa Gikundiro yitwaga ryamaze umwaka umwe wonyine gusa mbere y'uko yitwa Rayon Sport. Rayon Sport yaje kubona ubuzima gatozi ku itariki 25 z'ukwa 5 mu 1968. Niyo mpamvu abenshi bakunze kuvuga ko yavutse muri 1968, ariko nyamara ukurikije ibigaragara yavutse mu 1964. Ihita iba ikipe ya mbere mu Rwanda yemewe n'amategeko. Aha ari ikomora rya zina ryo kwitwa ikipe y'abanyarwanda. Muri cya gihe cyaranzwe n'ivangura mu Rwanda, Rayon Sport yakomeje kuba hari ikipe itegura imikino isanzwe ihuza abantu yitwa gicuti, ititaye ku moko cyangwa ngo ivangure. Abari ikomora ku ikipe y'ibwami kandi y'abanyarwanda. Gusa ayo mateka meza yose yaje kwivangwamo n'ibindi turibuze kubona. Ubuzima bwa Rayon Sport bwaje kuba nk'ubangamiye na politiki y'iki gihe, aho benshi bafataga nk'uwashinze iyo kipe Murego Donat yaje gufungwa n'abayobozi ba Repubulika ya mbere
bamuziza kutagira ibyo bumvikana. Ibyo byaje gutuma abanyarwanda benshi bajya inyuma ya Rayon Sport nyuma yo kumva ko hari ikipe leta idashyigikira kuko yari ikipe ihuza abanyarwanda nta vangura. Nuko izina ry'ikipe y'abanyarwanda rikomeza gukomera mu gihugu. Nyuma yo gutakaza bamwe mu bakomeye bateraga inkunga Rayon Sport, abakunzi ba Rayon Sport ntibigeze bayijya kure, ahubwo baje kuyibonera abaterankunga b'abacuruzi b'i Nyanza bafatanyije n'abari baje mu bikorwa by'ubucuruzi i Kigali. Nuko Rayon Sport iragenda igura abakinnyi b'abahanga bari bariho muri icyo gihe, nuko iza kwegukanwa n'irushanwa ryayo rya mbere ryemewe na FIFA na CAF mu 1975 ubwo Ferwafa yemerwaga na FIFA na CAF. Ibyo bituma Rayon Sport igarura ibyishimo bya benshi, bemeza ko byanakurikiranye abareyo kugeza kuri uyu munsi batwaye Sekafa Kagame Cup 2026. Ariho wagiye kugeza ubu imaze gutwara ibikombe bigera kuri 35, itozwa n'abatoza bagera kuri 40 n'abaperezida barenga 14. Ikaba ifite ingengo y'imari ingana na miliyoni zirenga 6 z'amadolari, nubwo benshi bayizi ko ari ikipe y'abakene, gusa abakunzi bayo nibo bahema kuyishyigikira. Rayon Sport yacu ikipe y'abanyarwanda turi abakunzi bayo mu bibi no mu byiza ngo ayimama ndaraye ayimama ndaraye ayimama ndaraye dore abayobozi bacu abafana bawe bose aha mu gihugu hose ndetse no mu mahanga ngo ayimama ndaraye